Very fresh. Nakubona kabisa uri sorry. Narivuze ni mu mazi iminsi muri mazi. Urebye tumaze iminsi nyine turi muri camp ya training ya national team. Ibyo twari twibereyeho. Yes, reka ngusuhuze rero kandi mwifurize ibihe byiza cyane wo gukurikira ishami na 250. Nizere komeze neza cyane aho uherereye hose. Nizere ko nyamuneka ukomeje kwirinda COVID-19 kubera ko ubuzima nta kiburuta. Ubuzima tugomba kububungabunga tukabusigasira. Aka kanya rero murabizi ko icyo twiyemeje twebwe ishami 250 no kubagezaho inkuru zitandukanye za siporo, inkuru zivugwa hirya no hino ndetse haba mu Rwanda no hanze. Amakuru rero tugiye kubagezaho nuko turahera mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, nuko abazamu babiri aribo bagarutsweho cyane n'itangazamakuru muri iki gitondo. Ari Olivier Kwizera ndetse na Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ni umuzamu w'ikipe y'igihugu Rwanda ariko ubu ngubu utarahamagawe kubera yuko n'ubundi yaramaze iminsi atitwara neza ndetse no muri Kiyovu atakinaga. Yagiye atangaza ko yavunitse ariko umutoza watozaga Kiyovu umwaka ushize w'imikino ni Etienne Ndayiragije akavuga ko uyu muzamu abeshya ahubwo ari muzima, ikibazo ari uko ari umusaruro muke ariyo gituma adakina mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu muzamu rero ari kwitegura imfura ye na Muyango, Miss Muyango bamaze igihe bakundana. Uyu muzamu Kimenyi Yves akaba rero kugeza ubu ngubu amakuru ariho ari uko yamaze gutabwa muri yombi. Yamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda ashinjwa cyangwa se akaba yatawe muri yombi kubera ko ngo yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 agategura ibirori. Ni ibirori byo gutegura cyangwa se kwitegura imfura ye na Muyango, akaba ari ibirori byitwa baby shower. Hanyuma uyu muzamu rero akaba ubu ngubu ari afunze, akaba ari mu maboko ya polisi mu gihe nyine ubwo ategereje kwigishwa nk'uko bigenda ko barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 agacibwa amande, hanyuma akabona kurekurwa we nabo bari kumwe. Ubwo nguko nuko bihagaze. Kimenyi Yves akaba ari umuzamu wagiye akunda kugaragara mu tuntu nk'utu ngutu tw'amakrosage, yagenda agaragara mu tuntu nk'utu ngutu tutari twiza nimba ariko navuga tutabereye umusitari. Muribuka ibye na Muhire Keve bagaragara cyangwa se hasohoka amashusho yabo bambaye ubusa cyangwa se bagaragaza ubwambure bwabo. Hanyuma mukanibuka n'ibyamuvuzweho muri equipe nationale y'u Rwanda bivuga ko yarwaniye umukobwa witwa Didi Doro ndetse n'uwitwa Rwatubyaye Abduru, bakaba byaravugwa ko barwanye bapfa uyu mukobwa wari wasanze muri kampu ariko Rwatubyaye akamumupapura. So Didi Doro ari wakundanaga na Kimenyi Yves mbere yuko n'ubundi Kimenyi Yves akundana na Muyango bamaze gutandukana. Nibyo rero kuri Kimenyi Yves. Hanyuma kuri Olivier Kwizera we ku munsi wa mwijoro ryakeye nibwo yagaragaye mu mashusho kuri Instagram live arimo aganira n'umukobwa witwa Manzi Sharon. Uyu mukobwa Manzi Sharon ni umukobwa nimba mwibuka neza, ni umukobwa wafungishije uwitwa Davis D, Kevin Kade ndetse n'uwitwa Innocent, akaba yari photographe cyangwa se akaba ari photographe. Uyu mukobwa akaba byaravugwaga ko ngo aba basore bashobora kuba baramusambanyije kandi atarageza imyaka y'ubukure, akaba rero akomeje n'ubundi kugenda agaruka mu itangazamakuru ziko nyuma yuko afungishije aba basore ndetse bakaza kurekurwa bagizwe abere. Yaje no kugaragara mu mashusho y'indirimbo ya Jules Sentore ndetse agaragara no mu kavideo bari kumwe mu modoka bagenda baririmba cyangwa se barimo barya umuziki. Akaba rero ku mugoroba yaje kuza kugaragara muri Instagram live we na Olivier Kwizera n'ubundi barimo baririmba amubaza ibibazo bitandukanye. Ibi rero byatumye abantu benshi batandukanye babivugaho ugutandukanye n'ubundi
nk'umunyamakuru Sam Karenzi akaba yashyize agace gatoya kuri Twitter hanyuma yandikaho amagambo agira ati ibi harya nibyo bita ngo gushya, ati donc ubu kampu y'Amavubi yahiye, ati sha iyi mari tugiye guhura nayo irambabaje kabisa, ati tuzayinyagira kuko iyi myiteguro ntisanzwe. Hanyuma taginga Ferwafa na Rwanda Sports cyangwa se Ministeri ya Siporo. Hanyuma umunyamakuru Jado Dukuze we ntabibona kimwe na mugenzi we Sam Karenzi, kuko we abinyujije kuri Twitter yavuze ko mu mwiherero w'Amavubi atari muri gereza, kuko burya ngo abakinnyi bataruhuka bataba cyangwa se burya ngo abakinnyi baba bakeneye no kuruhuka mu mutwe. Jado Dukuze rero kuri Twitter nawe yagize ati ariko rero kampu y'ikipe y'igihugu si gereza, umuntu afite uburenganzira bwo kuruhuka mu gihe cyose atishe gahunda y'imyitozo. Turi kwiyicira abakinnyi bacu, tubanza duhora turekereje tubashakaho amakosa, ati azif match iri ejo. Hanyuma uyu we yataginze Pafa Rwanda ni ishyirahamwe ry'abakinnyi bakiniye Amavubi ndetse anataginga n'Amavubi muri rusange. Uyu mukobwa rero baganiraga nk'uko nakomeje mbivuga, akaba ari umwe uherutse gufungisha Davis D ndetse na Kevin Kade, akaba yitwa Manzi Shalom. Akaba rero ari umukobwa ukomeje kugaruka mu itangazamakuru, bivugwa ko ngo ababyeyi be rwose bavuga ko atarageza imyaka y'ubukure, ariko uyu mukobwa we bikaba bigaragara ko n'ubundi iyi myaka yaba yaranayirengeje. Very fresh. Nakubona kabisa uri sorry. Narivuze ni mumaze iminsi muri urebye tumaze iminsi nyine turi muri camp ya training ya national team. Ibyo twari twibereyeho. Ngiye? Ndavuze nari nakwiyeho comments. It's fine uko bishaka nyine. Reka kubera ko ndabizi ko abantu bafite ibibazo, so reka dusubizeho bakomentinga. Ntacyo bitwaye. Umeze gute? Meze fresh, nta kibazo. Umeze gute se? Byacamo nta kibazo. Very fresh. Nakubona kabisa uri sorry. Narivuze ni mumaze iminsi muri urebye tumaze iminsi nyine turi muri camp ya training ya national team. Ibyo twari twibereyeho. Wese bimaze iminsi gute? Meze neza. Yemeze neza kandi. Okay, numva ari fresh. Ahubwo ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikintu tugiye gukora ni ukubaza ibibazo. Yes. Kare bambwiye ko uri buturirimbira ariko. I can try kabisa. I can try. So guys, Olivier noneho afite indi mpano mutazi. Agiye kuturirimbira. Ndaza kubishobora. Ngenda bizi wandirimbiye na. Kare wabyumvishije. Ahubwo ngiye ngo reka tubanze dusome izi comment bari kubaza ibibazo. Hari witwa Kevin arakubajije uzaguma muri Rayon. No, I'm not sure cause nago gahunda dufitanye nago zirakemuka neza. So nago ndabashura kabisa yabi.
Hanyuma tukiri mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero nuko Jacques Tuyisenge nawe yamaze gusohoka mu mwiherero w'ikipe y'igihugu akaba agiye gukora ubukwe. Uyu musore rero akaba agomba gukora ubukwe muri iyi weekend, hanyuma akaba aribwo azagira gute azajya gusezerana imbere y'Imana ndetse akanakora reception cyangwa se n'ibirori nyine by'ubukwe nk'uko bimeze. Uyu nguyu rero akaba yari yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we muri Gashyantare, ariko bakaba batari bagakoze ubukwe busanzwe cyangwa se batari bakanyuze imbere y'Imana bitewe n'imyemerere yabo. Nuko nguko rero bihagaze mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abakinnyi baracyarimo kuza kugeza ubu ngubu, abatari baza nabo bakaba bazahurira n'Amavubi hariya Agadir muri Maroc ku itariki 29. Hanyuma tuve mu Rwanda tunyarukira hanze y'u Rwanda. Ikipe ya Arsenal yamaze kugura Martin Odegaard, ni umukinnyi wo hagati w'ikipe ya Real Madrid, akaba ari umusore ukiri mutoya w'umunya Norvege, akaba rero yarasinye ikipe ya Real Madrid akiri muto, afite imyaka 17, ariko bikaba byaranze Ancelotti amubwira ko rwose nta gahunda mufiteho. Uyu rero yamaze kugura permanently cyangwa se gusinyira Arsenal mu buryo buri permanent, akaba azakinira Arsenal kugeza 2026. ubwo no kuvuga ko yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 5. Ekipe ya Arsenal kandi igomba kubu yaraye ikoresheje medical cyangwa se ubwo igomba no gusinyisha uwitwa Aaron Ramsdale, ni umusore w'ikipe ya Sheffield United, akaba ari umunyezamu ugomba kuza guchallenginga n'ubundi Ben Leno. Hanyuma andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu makipe atandukanye. Jesse Lingard ni umusore w'ikipe Manchester United, ati imbere yuko rero transfer zifungwa uyu nguyu agomba kumenya akazoza ke cyangwa se aho agomba kuba yerekeza. Ni mu gihe ikipe rero ya Liverpool igomba kongerera amasezerano uwitwa Mohamed Salah, akaba ariwe umukinnyi rero ugomba kuba yongera amasezerano kugira ngo akomezanye n'ino kipe, akaba azasinya amasezerano n'ubundi y'imyaka 5, akaba ariwe mukinnyi uzabuhembwa amafaranga menshi mu ikipe ya Liverpool. Mu gihe ikipe ya Sheffield United iri gusaba Manchester United ko yabaha uwitwa Amadou Diallo, akaba ari umunya Cote d'Ivoire imyaka 19 ukinira ikipe ya Manchester United. Ni mu gihe uwitwa ni Robert Lewandowski, ni umusore w'ikipe ya Bayern Munich. Uyu nguyu ngo nubwo agifite imyaka 2 mu ikipe ya Bayern Munich, ariko ngo arifuza kugira ahandi yakwerekeza. Uyu musore rero akaba yari yashyiriweho miliyoni 100, amakipe nka Manchester City, amakipe nka Chelsea, amakipe nka Manchester United, anga yose yari yamwifuje, ariko akaba byararangiye ikipe ya Bayern Munich imwirimanye. Ikipe ya Chelsea yo byarangiye yiguriye Romelu Lukaku. Hanyuma uwitwa Erling Braut Haaland, uyu nguyu ngashobora kuba ari we wajya kumusimbura mu ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma ikipe ya Chelsea nayo ngo irimo gushaka uburyo yavugana n'ikipe ya Monaco kuri umwuga ku mukinnyi wo hagati wayo witwa Aurelien Tchouameni. Uyu nguyu akaba ari umusore w'imyaka 21 w'umufaransa. Uyu nguyu ngo akaba ashobora kuba yasinyira ikipe ya Chelsea. Ni mu gihe umusore w'imyaka 20 witwa Troven Chorba, uyu nguyu akaba ari umusore w'ikipe ya Chelsea, nawe akaba ngo agomba kongera amasezerano y'igihe kirekire. Umusore wamaze kugaragaza ko arimo kwitwara neza. Ayo rero namwe mu makuru arimo kuvugwa mu makipe mukunda hirya no hino ku mugabane w'Uburayi ndetse na hano mu Rwanda muri rusange. Reka mbashimire cyane kuba dukomeza kubana, mukore subscribe ku ishami 250 kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru agezweho hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange mu isi y'imikino.